Šta ćeš mu i šta ćeš? Radujete se? Šta misliš ja? Da li je paketić? Pa radite se. Pa jeste i paketić i zato što ste se okupili na jednom mjestu najbolji đaci, kod vaše najbolji učitelja i kod vaše tete Ljubice koju zovu svi sunce, pa znate, ja je zovem sunce, mjesec i dan, sve mi oni. A vaše je samo sunce. Hoćemo mi, tete Ljubica, početi sa njihovim paketićima? Pa nećemo. Ne, dok ne čuje se nešto. Da čujemo ko zna neku lijepu pjesmicu, pa će dobiti paketić. Ajde. Ajde. Pa ima po redu. Ko je najmlađi? Ko je najmlađi? Od meni vam. Prva se vala ja. Jesi prva i ja. Djeco, da nam samo kaže, danas je Sveti Nikola i trebamo, znači, tom svete da posjetimo ovaj današnji dan i prvu recitaciju. Kolaja u vrtiću slavimo, djeca mu se raduju, svečanost pripremaju, goste ćemo pozvati, igrati i pjevati, svijeće ćemo paliti, tamjanom se kaditi, jako smo maleni, čizmice smo spremili, dobrotvora čekamo, poklonu se nadamo. Pa ne. Ona djeca rekla čizmice. Pošto je ona najmlađa od vas recitator ovdje, njoj smo spremili čizmicu. I moramo je da čizmicu da bi. Jedna ima čizmica. Jedna čizmica ima za nju. Moramo je naći. Teško bola. Koji broj je ima? Nešto se nije baš to... Ma vidilo se, ma nema ti. Nemojte ti. Mi znamo kako se poklon dijeli, jel tako, izvolite. Bogu, hvala, dobro. A nju sleduje još jedan... Ko će pročitana biti? To će biti To ide redom. To je... Pa šta mislite? Babisa, ajde popi, Rode, ajde popijte da meni razbijete tremu malo. Ja imam tremu, Ajde, stvarno. imam ja tremu. Ajde, Viljo, živjeli. Ko će da tolike paketića, sebi nisam ostavio ni jedna. Zabrojio se, jel? Ajde, sjedno. Ajde da vidimo. Ko je sljedeći, znam. Da pogledam da ovo je Gordan Martinović. Ko je ta dječak? Ko je Gordan? Jel si ti dječak? Ajde dođu ovamo da ti nam kakav. Ali nek nam nešto odreci. Nek dođe ovamo da imamo kakav je. A on će tu recitovati, ovo će. Joj. Čekaj. Pomognem Sveti Nikola, ti spekao sam malo. A evo, dobro sam se raspetio. U ime Otca i Sina. Tako je. Padaj kišice, Ajde. padaj kišice, majka ti se moljaše, na dva brijega stojaše, dva djeteta dojaše. Jednom ime Ranko, drugom prevrtanko, prevrnu se nebo kao čisto srebro. Svaka čast. Ona je prevrtankom nešto... Kako se zove prvačiće prvo? A to prvačić? Pa to su prvačići naši. Ajde bravić. Ajde neka, pa moramo malo pomiješati. Pa šta ima veze? A evo, prva Milica, Vasiljević. Ako znaš neku recitaciju, bit će nam dobro. Ako ne znaš, bit će nam nije. Može da slobodno, Ajde, znaš? Ako ne znaš... Malo se zvunilo. Ako se opterećenje nema, može i ovako. Izvolite, Bogu hvala. Sada... Pa da se djete zvunilo. To nam je Sandro. Sandro Igić, tako. Sandro. Gdje je Sandro? Možda da djete... Znaš ti kako se pjesma, ako znaš očite nam, ajde. Sputao se noliješ, pa sad mirno spava, boc, iglicama, ne diraj ga, uticama, bode, ješ, bit će suza, bješ, piješ. Juj, evo. Namjerno nam isključili Vito, tu. da nisi ti rukom tu. Nisam ništa bio. Nije. Evo ovo se odi za paketić. Moraš se Da, ja ću to čitati. Ne, dobro. Dobro, ja sam paketić. Čekaj, ovdje imamo Sanja Gajanin. Sanja Gajanin, ko je? Jel znaš ti koju pjesmu? Ajde da čujem. Okreni se, čik. Livali pase krava, deset si sve to travi, sve si mase, kad bi si snida, bi si dijeka. Jo, zvodni ti meni sire nije. Čekaj, Evo paketić, moraš evo do sine. paketić. Samo neki neko zaveže od veze. Evo teta će zavezati. Ovaj je ovdje sad vezao. Joj, to je A sve prvačićima su vezali.
Ovdje je Anđela Narić. Anđela Narić. Pahuljice padajte, meke i gusti, na široke cestice, stazice pusti, jer već se bliži onaj čas kad nama dođe Deda Mraz. Osvijetlite zvjezdice, puteve, drume, osvijetlite kućice, polja i šum, jer već se bliži onaj čas kad nama dođe Deda Mraz. Vi dječice pjevajte veselu pjesmu, a svijeće na boru nek radosno bljesnu, jer već se bliži onaj čas kad nama dođe Deda Mraz. A sad je Sveti Nikola, ali to je isto. Nije vidiš. I njena se čerka rodila današnji dan. Pa je rođendan njena čerka, ona je sad malo podaleko u Njemačku, a iduće godine biti sa nama da i ona dode paket, neki, znaš, ona će dobiti uglja paket, jer znate li to? Onda sveta rođendan njenoj čerke, jel' tako? Ajde da priđe nam ova ljepota što je prva odrecitavala pjesmu. Ko je prvo recitovala? Milica. Sofija, odi Sofija, ima za tebe redovan paket, pa si nas prevarila sa ovim pjesmicom, ali red neksi. Pošto je najmlađa. Ono je posebno bilo što si ti dobro recitovala. Ma tu je recitacija bila. Hvala. Dario Mrđenović. Dario Mrđenović. Dario, znaš ti slučajno kako pjesma? Ako hoćeš odrecitati. Ptica šeta nebo, riba šeta vodom, buba šeta travom, čovjek šeta slobodom. Sloboda je nebo, sloboda je trava, voda, sloboda je trava, čovjek je sloboda. Živjeti nama, da živjeti sloboditi i svi koji ne ljudi. Rada sada. Simona, kažem. O, ljudi moji, kako lijepa ima naša. Pa ja je svidla kako to snimati. Ja znaš gdje si skoro? Okreni se da snimim. Dejana tamo. Godine su dobri, ali ipak su nejaka. Godine su teške, zgunile se baka. Ali ipak volim i pesmu i šalu, uvijek ima priču za dečicu malu. Kad je deta sretnu, u ruke je ljube, a ona se smiješi, hvala ti golibe. Pa se onda smesti ispod prsne zube, pa poteknu priče, sve novi i novi. Zamiriši zuba od sunčeva zraka, živa i deca uživaju. I date sreću, veoma nam drago što ste vi stvarno dobri zajedno. Vi ste dobri, to je neosporno. Vaša učiteljica Mira je rekla, oni samo moraju najbolji doći. A najbolji ste, evo i ona, recimo Jelena Knežević, ona je među najboljim. Ko je to? Čikipino. Eto, ovo tvoje. Jel samo to dobijaš? Pa i znaš kakvu pjesmu? Ima i ovu. Ajde krenite tamo pa da ti ovaj Čikolini kako si ti lijepa. Ajde nek vidi snimi kako. A i mi znamo da si neku pjesmicu znala. Jesi? Pa možda je zaboravila se. Zbunila se. Tu je bitan paket, puskaj, ćete ljudi, ne mora biti ovaj. Ajde, nemoj, ti si mala, ti kad budeš veća ti ćeš nama reciti. Je li dogovoreno? A ko je Marijana Narića? Pa ćeš reći hvala. Rekla je Pusti je malo, ona ne zna, ona bilo ništa, pusti je. Marijana Narić. Ko je sad pa to? Uje sve kao cura. Jeste učili možda neku pjesmicu? Ajde da čujemo kako. Mogu nikako da ju upadim. Bijela baba sina došla je do nas. Duva, duva vešta i donosi snijeg. Grudvaju se deca, oživjeo dijek. Jure, jure sanke uz veseli put. Pahuljice leti kao pčela roj. Bravo. I to pjesma, kako se i pjesma, zato zaslužila. Znate, pravo si zaslužila. Darija Dugonić. Ko nam je Darija Dugonić? Eto, Darija. Gdje je Darija? Darija Dugonić. Darija, vi kako je to djete lijepo. Zaboravila pjesmu? Jel ne znaš sad? Ako ne znaš i dobro. Pa zna pjesmicu, kako jedno da znaš? Ma znaš, okreni se i kažem Hoćeš, mi. nema Ja sam se malo zbunila, znaš ti pjesmicu?
Nemoj sad. Drugi put. Kad sam bila dijete, stidljiva sve što znam zaboraviti. Idem za oko tebe, pazi da te ne ogrebe, čuvaj mi ore, da ne budeš slep, ako budeš slep, otpašće ti lep. Bravo, Mihajlo Pekić, razveden nisni tvoja. Znaš koju pesmu? Berem grožđe. Ajde, ja bravo kad ga bio. Berem grožđe, dok čuvar ne dođe, a kad čuvar dođe, obrano je grožđe. Bravo! Dones vam i nama grožđe. A Milana Anđelić. Milan ili Milana? Milijona. Milijana možda. Milijana. Onda je napisao nam pogrešno. Milana. Ili Milijana. A onda je Znači, pogrešno. sve je pogrešno napisao Milana i tu smo pogrešili. Izvolite. Vidi ova lijepa curica. Baš lijepu frizurcu. Vidi. Znaš li nam je to? Ko ti je napravio frizuru? Prelijepo se sredila. Jel mlađa se to? Ti znaš neku već sad? Ajde. Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe, čuvaj mi ore, da ne budeš slep, ako budeš slep, otpašće ti lep. A ti si do paket, a nek ima otpadne riječ, šta ne sliče? Možda ajde poti. Ajmo sad malo ovako, ne morate sve svojim nekim redom. Dragan Radić. On nije mogao doći. Nije mogao doći, a neko će mu No to predati. opravdano. Je, opravdano. Onda daj šterica. Pušterica, nemoj pojesti paket djela. Hvala. I on je tako dobar da je on zaslužio ovo. Ako je on spriječen, Gorana Narić. Ajoj. A čujte sad recitacije kad ona na to sad ići. Ko da zna na. Ajde. Pada snježak i na zemlji jas, bijela baba zima došla je do nas. Duva vjetar i donosi snijeg, pa ulice leti. bravo. Moji što djeca znaju gotovo pesmu, znaju gotovo ko i ja. A Danijel Dukiću, to je Dukić, je Dukić, koju recitaciju, je znaš? Ili može ili ne može, ako ne može, ne problem. Znaš li recitaciju neku? Pa zaboravim. Dobro, Unio se malo. najmaš ti onoga gore, ono je dečkovo sinu. A Jovana Đukić. Ko je to Jovana Đukić? Jovana, ajde ma tu. A joj, sad se vam provuš kod je. Evo, prođu. Da. Eto, vidite, djeco, kako ste vi. Podižete svoje direktore, svoje čelice, svaka vam čast. Koji vam ti čelice, znaš? Ajde. Okren se Čujte, okren učitamo stavi i svoje učiteljice. Sunca se večer zaigrala, prošla manelini breza, čitnice male u prozor stavi, tatina slatka princesa. I tek što večer razvori plavi nebeski svit, uzme u prozor stavi i mamin veliki sin.